مرحبا گودارین پودکست آزادیا ولات ام به هفته جی به مجار و ناوروکی که جدال پیش بریونه تیزانین کو درباره دوسیه روژین کبایی شو گلستان دوکو و گلک کسی دوی واری ده گلک جنین کو جالیه میران و هاتی وندا کرن هاتی قتل کرن و جاره کدن کتن روژوی و لسر وی یکی جی لگلک باجارین کردستان جالیه رخصتن جنان و مشتن الدار خستن ایرو امجی لسر مشاهری داویاج بوی روژین کبایش پیکات بو امجی ایرو لسر همان مشی و لسر قتل کرنا جنان و هری داویه بیارا کو لشمزین آنه جنک و جمالباتا و سیکس جالیه چاوشکی پسپور و هاتبونا قتل کرن و می بسکنن میوانا منی ایروژی یک جه کوملیا ستار یا جنان حوالامه پنار کتویه بجم حوالا پنار تبخیراتی سر چعواناتی ناو خیره دا سپاس اول بریدوان حوالا پنار روسا دست بکی معنی که او کر من بعد روسا چند خال روسا وکی سرنام مدیار کرن لی براستی جی دست بکا وینا که از دخوازم اما مثلا من سری لسر مشا کلوانه حفتیک بری مشا کو دچارچوه او که سر هندا کرنا روژین کبایشه لسر هری داویه بیارا لشمزینانه کو عالیه هفجین خویه بری و هفجین خویه بری و هاتی قتل کرن و هم دخوازم صادوه چارچوه ده توگی یک انداما کوملیا ستاریا جنان نرخاندنه کشمارب که کرم بکم بله سپاس از کوملیا ستاری دا خبات دبورنم سر جنان ام وکی کوملیا جنان به اشو که مزن ام مشی دبورینن هرو دجنکتی قتل کرن براستی اوه ام بیجن بیاره فردینی نه جواکی اجمرا هرو ام بیجن جنکتی قتل کرن اوه هیویا جواکتی قتل کرن به اساسی مجی سر روژین قبایشی چالکی یک مزن درخست روژین قبایش لوانی هاتو قتل کرن ولی گله میناک دستی مدهنه گلستان دوکو ام بیجن شبابه گوتی و روژه هنی درباز بو شمزدان نیستر هفجینی خویه بری هاتی قتل کرن هدیه گذر و شبقی من برنامه خاند لقلبانی اولو داره راست تندیتین بله راست تندیتین ام حسنا کن وانا ببینن واجنانه ام حسنا کن ببرزه بکن بوی و ام جی کوملا میا جنا ام بیجن ام دنگی خو بلند بکن لکودری جنک هبه ولی قتل کرن ولی تندیه ام چاره سر بکن ام دنگی خو نابرن ام وی چالکی اج خلاص نکن ام حست کن جن همیجی سری ما بدن لاله ما جه بگرن کو ام دنگی خو بگریه بلند بکن نها حوالا بنار بسا جبوی تسبیکی از دخوازم وکی کوملیا ستاریا جنان شکنگی و اون کارو خباتی خواه ید چرچوبه یا جبوی مافی پاراستنا جنانون دکن شکنگی و آنجی ورده بگشتی لوانه مثلا بیارا روژین قبایش خو بیاره که ام بیجن هیجی دروژه ویده و هیجی کناهاتیه دستین ام بیجن یه دست لاتارا کو سری تیگرتن هیجی نهاتیه چاره سر کرن و ندیاره او کسی کو بر پرسیارن کو جرن ندیارن آنجی نای ندیار کرن ناوا نیلی که ده نای ندیار کرن دوی چرچوه ده معامله میزد کن بیاره کلوانه در کفن تندیار سر جنا آنجی بیجن تنوان و هری مصر حدی جنا ده و گشتی بیاره چاوتینا بردسته وکی کوملیا ستاری بله نها 5 سال کوملا ما بردوامه ام خباتی خو و آوای دومینن ام بیجن یک تندیه ببینه ام دچن اولی بی پیرا تاخون سری لیداناوی تلگرن عالیه درونی عالی حقوقی ام هالکاریه ددنی روژه نها بیشیا مداجی خبره گله که خوشه شارداری جمرا بو جنا سغنما اوی ودکی اوه ایشه مده گله خوش در باز ببه لپشتی هنگیجی ام بیجن تندیه که بد جن سریل ما بدن چه دستی ما بد ام دکن به زیادتی شدتا ام بیجن ذهنیتا میرانه ام بیجن ذهنیتا میرانه و او مجی باوک سما بله فازه و بخوب که بله ام بیجن بگلتی ذهنیتا میرانه کمکجیه اولهیه و پولیتیکای به جزاتی وانا دبینن چونکه ام بیجن
tundiye nüşat çavê jina diden ama hiç kes bi hesaba wê nabîne. Yani hiç kes nabîje te çima vakir te çima ev tundiye ve jinê kir. Ev jî daha zêde dikin. Em jî dibêjin dengê xwe bilind bikin. Lalê me cih bigirin em bi hevra vê tundiye xilas bikin, çareser bikin. Bidin sekinandin. İrada jinê iradeke mezin e. Ez vê bawerim. Çünkü jin hes bike ki pê irada xwe di hemberî we rawestit. Hêzên me gelek mezinin. Em hes dikin li lalê me cih bigirin. Ev zihniyete mêrane, zihniyete devletê gerek em xilas bikin, bi hevra biqedînin. Damako mesela miro yani ve tepxoji ve ki komeleya starêjî ve şopandiye niha li şemdînanê bûyera ku bûyî ji bo yani hûn çawa pênaset dikin tu wekî jinekî çawaviya pênaset dike bûyera ku li wê derê pêk hatî çi ye encama kîjan ferasetê de bi rastî niha evlî em bêjin me goya ev tiştene ev bûyarene tiştê ferdî nînin tiştê civakî ne sedema ve civakiye. Çima jin avili dema dizevice bi malbatî em bêjin bi civakî gele lêkolînek baş bike. Yani van salane em gelek dibînin jinêt me gelek zevicandina xwe gel em bêjin uniformaliya dikin. Em hem berivê sekinin. Yani evet tişteke rast nîne. Çünkü çi şer hebe, çi psikolojik travma hebin ser jinê ser zevacê da didome. Ev bir yera şemzdîna jî bûyî ve avayî bûye. Çend sala berê ne hem bêjin zilamê ve bu yeri kiri korucu bûye. Belê her du jî Kurdin sat mixabin. Em vê gelek xemgînin. Her du alî jî Kurdin ama em bêjin ser navê aboriyê da yani diçin üniformaya xwe dikin. Korucu bûn bûne özel hareketçi. Edura tabi be cezayî jî heye, zihniyeta mêranî jî heye. Yani ya devletê ya mêranî jî heye. Bu hindê tundiyê dikin. Em bêjin be cezatî jî heta kuştinê dibe. Ama ev bir ara şemzdîna çekti zêde kir. Yani ser malbatê da jî çû. Lê sê jin hatin qetil kirin. Yani yek hevjîna wê bu hediye hezer. Yedî jî dayka û bu dayka hediye bu, xuşka hediye bu, birayê hediye bu. Yani gelek hes hatin qetil kirin. Em vê dibêjin. Yani gerek em zihniyeta mêrane, zihniyeta devletê ya zulmê em hemberî xwe nesekinin yani. Wekî politikayê şerê taybet mirov dikare pê tabii yani ez zaten ve ev jî Kurde ev siyasete ji destê zihniyeta devletê ya mêrane ser Kurda bi zêdetir ser jina didome. Ez vê ve fikirim. Bi hendê em gere hemberî wê rawestin yani hekî em bêjin em çalekiyê dikin em erê taybetî bû jinê dikin bû ser qetla jinê dikin lê belê em bêjin bila civak jî hemberî me rawestin. Zevacê heta em bêjin alîkariyê jinê bibin zevacê wê hemberî wê nesekinin. Yan jî be ceza nemînin lêkolîneke baş bikin. Çünkü ser jinê her aliyê psikolojik aborî em bêjin civakî her avayê zulm heye, her avayê tundetî heye. Em hes dikin ev pê destê devletê neyê çekirin. Nemînakek de hebû em bêjin Batmanî Gülistan doqu bi sala doza wê berdevam kir. Me biborînin li Dersîmê Gülistan doqu doza wê bi salayê devam kir. Paşê lêkolîna jina tekojîna jina deyxiste holê ki walî şîrîkê wê navê biyarê da derk ettin. Niha dîsa ne sekinî bu yer? Yani niha dîsa mı bir dengeyekî? Tabii mesela aliyê dosyayê. Rast e. Hinkî em bêjin pêşveçû hinkî agahtar bû dûra cardî zihniyeta em bêjin mêrane ya devletê ya evlihayiyê dest da ser cardî sekinandin. Mesela yani ev mînakene gelekin li hero jî çê dibin. Yani em hes nakin hero jî em va mînaka bibihîstin erê em ê dengê xwe bilind bikin em ê milê xwe bidin hev em heta ki tekoşîna jinê ya azad de berdevam bike lê belê ev biyarene gerekçe hekî jî bisekinin. Yani ev zihniyeta devletê mêrane em xilas bikin çareser bikin derxîne holê dengê xwe bidin hev dengê xwe bilind bikin çaresariya wê ev ye. Çünkü em çend bêdengî bin em çend li ser vê mijarê nerawestin hin zêde dibe. Zaten jin hûnzanin civakê piçûktariyê heta ki mezin dibe
hemberi tundiyatı. Evet. Tüm jine Dimale cihani berxwed değil, kolane berxwed değil, Belli. male del, her cihaz Belli. berxwed değil. Hem barajına gelek girane hem jî yani tüm jine cihani ama taybeti jine kurda li hemberi tundiye din ve gerek bisekinin jî. Yani em behendi komela jinan yastarê em qat dikerin, em dengî xwe bilind dikin her avayê, em bêjin hûn jî her qada, her komela cih bigirin, em milî xwe bidin hev, em dengî xwe bilind bikin. Ancak ev büyerene, ancak ev kuştinene, ev katlene bi dengî me derkevde bisekinit. Yani em bibînin deyneken mixamın çê nabe, çareser nabe ve aliye da yani komela jî gerem zêde bikin. Komeli şibaye starê gerek jin jî gelek qada dengî xwe bilind bikin. Çünkü hekînerin serî me nedin dengî xwe ji me ra nebêjin yani nebin dengê me em nizanin psikîlîkê wa hene. Yani ez bangewaziya me ev e yani em milî xwe bidin hev komela da em milî xwe bidin hev hemî golana da em bang bikin em bêjin tekûjîna jinê xilas nabe jin hemberî tundiyê hemberî qetla hemberî kuştinê de bisekin. Niha elwane taybetî komeleyek o kestarê de serlêdanê jinan bi çi awayî çê dibin? Jin rastî tundiyê tên, rastî tehdîdkirinê tên, jaliyê mêra ve jaliyê bav ve jaliyê kur ve jaliyê her cüreyê ku em bêjin yê jiyanê de mêrê heyî de wekî tehdîd ji xwe xuya dike. An jî di wî me jî de her tim ewkek li serê ava dibê. Di meseleyên wisa de jinê ku tên serî li we didin, perwerde çê dibin, an jî hûn dişopînin, an jî çi dibê gelo, hûn çi dikin yani? Belê, niha serîlêdan görek berê gelek zêde bûye. Evet tiştekê keyxweş e. Yani berê em qada digeriyan, em bêjin me gel jina hevdîtin dikir lê belê tirsa malbatê da, tirsa civakê da, tirsa em bêjin ev zihniyeta mêrene da çi kesî serî melê neddalê. Melê mestar ji bo ku biborîne, ji bo ku teşhîr dibe keyfxweşî heye, lê bêguman dema jin hezmara zêde bê mirov xemîn. Tabii yani jibay mesela bêjin hemberi zulmet sekine ya teseri medde bu hinde em keyxweşin. Tabii ki kuştina jini em bêjin tundetiya ve me keyxweşina gedli beli beri tirsiyan, beri net hatın, beri diveşartın, beri kesekî ra net gotin. Mesela salan ra em bêjin taciz, tecavüz, tunditi, şiddet, nav malê da, em bêjin nav karı da, nav hemî dera da ditli beli net go. Çünkü de tirsiya. Zani ki deri serî bidet car di zihniyeta mêrane de hemberi ve sekinet ama ve daviye emjin gelek dengî xwe bilind dikin. Ji wara dibine hês, ji wara dibine hêvî, mînak. Mesela em bêjin hûn hemberî tundiyê verin serî me biden em jî çi harîkarî hebin ji we ra bikin. Mesela sê roja berê neha doza jinekê hebû. Em bêjin adliye jimera telefon vekir ku ez hestkem hün komeli cem mibin çünkü dozda me heye ez ditirsim em seçar heval em çon em hemberi lalevira westiyan psikireki ve mecih tarikit em jî ketne dozeda bir rastî dura yani jini em bêjin doz vekir doza ve jî baş çu em ve jî keyxweş bin çünkü ve zulmê ve tundiyê xilas bû ev jî mînakeke lebeli tabii rojin kabayış mesela rojin kabayış me taybeti hilgirte dest çima çünkü rojin kabayış livane hata katil kirin naha zaningehê da sê roj çar roj hat dura hata katil kirin naha jî em bêjin hêzên evlehiyê bawer kim ev serda digirin yani hiç çi dozavê da jî kürşnîne em gel malbatê jî hevdîtina dikin çalekiya me da jî zanin narîn güran babê wê hatibû malbata wê hatibû yani rojîn bû me bû mînak bû me bû deng ama hemî jinê em bêjin tundiyê em cem vanin hemî jinê hatine qetil kirin hemî jinê em bêjin zorî zahmetî ve jiyana xwe didomînin em ama rojîn mînak vanî hata qetil kirin me çalekiya xwe servê da anî ev çalekî bû hemî jina bû mînak em qat geriyan me ji wara jî got me got rojîn qabayîş mînakeke lê belê gerek em destê xwe bidin hev hûn hemî derdê xwe ji me ra bêjin ki em jî ji we ra bibine deng
بهندی ام حس کن همیجن در دوری ما بن همبری و ظلمی ام ببینیک درسات یادیجی ام اتولیه چید کن یعنی اتولیه ام بیشن سر درونی اتولیه ام بیشن سر ملی آبوری یعنی جن چند ام بیشن ملی آبوری دا بقوت بد هن سر بی خود سکنه هن سر خود سکنه جیانا خود دومینی ام حس کن و اتولیان دا ام هنگی پرورده درونی سر جنی سر جواکی سر زاروکا پرورده بدن ام اتولیه چید کن سر و مجارانه ام بیشم بیارک بقومه ام حس کن بکمله و ام بیشن درن جنوا ام بیشن کابسکریک چیه ام بزنه بنتشتک دستی ما بید ام بکن حوالی میی پاریزر هنه ام بیشن ملی حقوقی تا پسکریک یک چی به جوارا دو بدنگ ام وی آوایی بردوام دک نهاد خوازم سر اوکی جدی هری داوی ایرو بیاره که کشتوه و کتیه روزه و تجی دست بکی دا بحثی کر باکشان سری کلشر نخجی جن دیساد به لشکر نوی داره را ام بینن کو راستی تندیه کیتن راستی اوکی کیتن او کو نکه روزه و نکه نویرس نه ام بیشن چاپمنی پای نکه روزه و دا آنجی مدیا دیجیتال دخویا نکه او بیار سرواتی کرتن او جن بوی تندیه دمناجی بوی gelek büyeri hati heri şiş خوب وی آوای سرواتی کرتن جبوی مسئله وی رنگی ده توی بیجی ملی یا بیارا قوادی یا درو جاکتی سر سوسیال مدیای شبا بری ام بیجن آشکارا کرن چونه بویا نها کت سر سوسیال مدیای ام همی آوای داد بینن جنجار دی ظلمی دبینه لی ولی تشتی ان امگل عجز دبن ذهنیتا ام بیشن میرانه ناوی işeda جنکی شش حب ظلام لظلم لیدکن ام حس ناکن مثلا بجزاتی مکو یا پولیتیکایا بجزاتیه ve همه پولیتیکایا becezatiye çünkü em de cesaret ve digirin çünkü becezatiye yani همه keser ve digiri çıma çünkü zlame çıma çünkü zihniyeta meyrane çıma zihniyeta devlet ya meyrane em حس ناکن ve düyeri da tabi jin ve aliye da gele tündiye de bine lebeli zlam ji yüce becezatiye digire yani politikaya becezatiye serve büyeri az hasken ve bejim jin hami bla parveken gelek ji zede bla deşifre bibin em mesela em kolana bugün em ev tişte pe desti zihniyeta meyrane ya devlet çedbe bla nemine beceza bla ceza bin bide bla dozaj eravekin bla kariva verin havitin bla deşifre bibin birasti em bejin eve ji tacizeke eveci istismareke yani eve hem aliye psikolojik hem ayrı civaki hem de embejin yani zihniyetek politike em ve bejin hemi serjinet doğumu yani ulu derekla vaneji min evdit yani mer zihniyeta meyrane zulmediken ve üniformali navda hene çünkü çıma üniformali nözik zihniyeta devlet ya meyraneye serte girtin be ceza kirindeki evde zane evde bir yere bikeji çıkes çijenake bu ve ez bejim em gerek deşifre bike yani hemmi dera em hemberi şiddeta jene hemberi şiddeta zaroka hem de şiddeta em bejin رحانت چه بسه گله ام deşifre çünkü civak çen bizane çen dengi xabilim bi ki evene belki em bejin zihniyeta politik ya becezatiye natırsın ama evene gel detirsin civak çen peş ve biçet çen ve aliye da vane deşifre bi get evji dehin gava baş ve babin ez ve baver havalı pınar ber be davya podcast'a verdik از خوازم وکی داویا ویجی تشتکی کتله بخوازه زیده بکی تدی بیاری که مایرو سری خبرداری جی امجنیا روزینه یا گلیستان دوخو یا بیاره هری داویا شمزینانه یا دروج بره یا دیسا الهری ما بوتانی دام رو تبی دیده برافدو براستی جو قیاد کی کو پولیتیکای شرط ایبت لسر آخر کردستان روجات نادی کو چاوتینه بردوام کرن بوی پولیتیکا فراست آمیر پرست کو چاو بردوام بکن yani devlet sera haftanada da müjdane heve kavusakır. Vaki yek je endama komeleya stariya jinan
داویا گوتنا خود تشتکی لذیذ بکی کرم بکر بله نها بانگوازیک جبوی جنان جدی به کسی کو راستی تندیتین نکارن بیجن ولن سری کمله استاری بخان بله نها کملا ستاره کملک جنانه لبلی herkesi hemberi tündiye bit herkesi şiddet bibine herkesi ver yani tehdita kuştene hebit deri mecvara vekriye teybeti jin ez ji bangevaziya xwe dibêjim em komela staraya jina kuştina jina namînin bêdeng em hemî qadan hemî ciha em dengê xwe bilind bikin em dibin jin jî jinê cîhanê jî zêdetir jinê Kurda ber di tendûyê bila dengê xwe bilind bikin hemî qada da hemî komela da bila cih bigirin milê xwe bidin ber milê me em bi hev re vê hêviyê mezin bikin qêrîna jina bütün cîhanê bê bihesînin ki ca em çareseriya me bê çêbe ez hemî jina re dibêm komela me derê me ji vera vekiriye em her dem dixwazin verin serê me bidin piskirêkek hek bed em bi hev re çareser bikin dengê xwe bilind bikin her jin tê kuştin dengê me bila bilind be erê jin kuştin tiştekî nexweş e lê belê ancak em çareseriyê bi dengê xwe bilind bikin ولن باهر دو بريخ evet birêxistin bibin verin ber hevlû têkoşîna xwe mezin bikin ancak em vê çareser bikin ew piskirêke tişteke em bêjin polîtîkaya mêrane ye zihniyeta mêrane ya devletê ye ber vê ez bangevaziya min em hemî bi hev re bi dengekê bikin qêrîn jin tiştekî taybet e jin nayê kuştin jin natirsit hesab dipirsit slogana me jî ev ye bûyerek çêbi jinek tê qetilkirin em bibînin bi deng em jî şêrîkê vê qetilê ne slogana me ev e bu zaten evet bêdengî hebe em jî nav vê qetilê da nav vê kuştinê de hene bangevaziya me ya en mezin ev ye em hêviyê mezin bike em mil bidin hevdu em vê hêviyê mezin bidin jin êdî bilaneyên kuştin Havana Pınar bejin gelek spas mali ava ji bo tu yiro bûyî mêvana me û te li ser komeleya starê ya jinan te çend gotin em bêjin bihêviya bihin bernameyê din de jên behsa bihêviya ku qetilkirinê jinan nebin hêzê de tir mirov ji bo pêşa roja jinan çi bike çi xebatam ki bêviya em wan bernameyê wisa jî çê bikin İnşallah spas ez jî gelek spas dikim ve bi azadiya velat cihda me cihda komela starê ez gelek spas darim ez jî spas dikim malî ava Belê guhdarên podcasta Azadiya Welat me yek ji endama komeleya starê ya jinan bi hevala xwe Pınar Kutevî re me behsa bûyerên herî dawiyê qetilkirina jinan wendakirina Gulistan Doxiyê Rojîn Kabayîşê û herî dawiyê bûyerên li Şemzînanê me hewl da ku em li ser wan biaxivin em bêjin heta podcasteke din bimênin xweşiyê de dem baş